bakunzi b'ikigo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE turabasuhuje kandi turabakunda cyane turakunda uburyo mukurikirana website yacu na YouTube yacu KUNDUBUZIMA HEALTH CARE turabakurikirana ku munsi tubashimiye Imana ibaha umugisha kandi abantu bose bafashe izi produits kabafasha Imana ibaha umugisha kandi n'abantu badukorera badutangira amakuru badukora ubuvugizi Imana bo ibaha umugisha tabashimiye rwose kubw'umuhati wanyu n'umurava wanyu n'ubwitange turabashimiye turabakunda rero kakanya tugiye kuganira ku nyunganira mirire ikozwe mu bimera yitwa OVARY CARE SOFT GELLY nitwa Bizera Eric rero KUNDUBUZIMA HEALTH CARE dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Genesis TV ikora mu Genesis TV yejyanye na hoteli Okapi ku Muhima uhageze kuri hoteli Okapi ubona imbere yawe akazu ka MTN dukorera impande yako kandi waduhamagara kuri 078 866 website yacu ni wa eshatu kundubuzima.rw ikigo ni KUNDUBUZIMA HEALTH CARE YouTube ni KUNDUBUZIMA HEALTH CARE kuri Facebook kuri Instagram kandi ndabwira abantu badukurikirana ko abari muri Amerika bari Chicago bari mu Bushinwa bari mu mpande enye z'isi dukora delivery dukorana na iposta na DHL n'indi bigo bitandukanye kandi izi produits izi nyunganira mirire zibageraho vuba iyo wariye neza urya wariye umuti. OVARY CARE SOFT GELLY ni umuti w'abagore n'abakobwa ntabwo ari umuti w'abagabo. OVARY CARE SOFT CAPSULES umumaro wayo iringaniza imisemburo ya progesterone. Abagore bafite ikibazo cyo muri terisi, abagore bafite ikibazo cy'ubushake buke dufite produits zitandukanye, hari indi yitwa OTC, hari izindi zivura ama infection. Mbese badamu babuze urubyaro mwaza hano tukabafasha ariko cyane mukaza muzanye n'abagabo banyu kandi mugomba kuba mwaragiye kwa muganga bifitiye ububasha akareba imisemburo y'umugabo n'imisemburo y'umugore kwiri ku kigero gikwiriye. Icyo gihe muganga bifitiye ububasha iyo yakonfirmye turagufasha kuko imiti izi produits naturels ntabwo zirwanya n'imiti yo kwa muganga ahubwo zirayunganira kuko n'inyunganira mirire. Niyo mpamvu umuntu wakoresheje produits naturels produits chimiques ziramufasha cyane akagira ku buzima bwiza kandi akajya ku gisubizo kirambye. OVARY CARE CAPSULES ni inyunganira mirire cyangwa se ni umuti ukozwe mu bimera bigeze mu 150 mwiza ku bagore babuze urubyaro, ku bagore batagira ubushake, ku bagore bafite ibibyimba byo muri nyababyeyi. Uyu muti mwimerere ukozwe mu bimera inyunganira mirire nziza ukozwe mu bimera ni umuti w'inyunganira mirire ufasha abadamu batajya mu mihango bakongera bakajya mu mihango birukagira ubwivumbure hakabaho ibyo bita fertility kuko umugore utajya mu mihango afite ikibazo cya infertility ariko iyo ajya mu mihango afite ikibazo cya fertility bivuze ngo umubiri ukora neza ibyo bita regularity kandi umugore utajya mu mihango ntashobora kubyara. Umugore ujya mu mihango niwe ufite amahirwe menshi yo kubyara ku kigero c'100%. Uyu muti naturel inyunganira mirire ikozwe mu bimera itunganya muri ovary system ikaringaniza igipimo cy'imisemburo ya progesterone na estrogen. Uyu muti mwimerere inyunganira mirire naturel ifasha uruhu rw'abagore. Iyi nyunganira mirire naturel igira hihurira no gukuraho ibibazo bya menopause cyangwa se épuisement ihera ku myaka 45 kugeza ku myaka 50. Épuisement cyangwa se menopause bundi menopause niko gucura ariko épuisement ni intangiriro yo kuba wacura ni nk'ibimenyetso bikugaragariza ko watangiye mu gihe cyo gucura kugira mu gihe cyo gucura. Iyi OVARY SOFT CAPSULES ituma habaho elasticity
kuko iringaniza imisemburo mu mabere, bityo amabere akagira ubuzima bwiza. Ituma beta hormones z'umugore zikora neza. Ituma imisemburo ya gonadotropine, ni umuti mwiza cyane ko nabivuga, mwiza ukozwe mbimere pe. Ndetse turimo kubategura n'undi muti mwimerere, abagore ba Mukagatare batazongera kuba Mukagatare ukundi, babuze amavangingo, ntibizongera kubaho. Mutwitegure, tubari hafi, ariko kwitega kubagezaho serivisi nziza kandi zikabageraho ku gihe. Abari hanze mu Bwongereza, muri Amerika, Ubudage, Australia, aho hose turi ready kubagezaho serivisi nziza cyane nziza. OVARY soft capsule ikuraho ibimenyetso byo kuba wabingumba, ko nakambere. Kabiri, iyi OVARY soft capsule iringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa. Gatatu, OVARY CARE capsule ituma uruhu rw'abakobwa rumera neza. Kane, OVARY CARE capsule ituma abagore n'abakobwa bagira uburumbuke, hakabaho fertility. Iyi OVARY CARE capsule by'umwihariko ituma trompe y'iburyo na trompe y'ibumoso zifunguka, zarazibye zikazibuka, zaragiyemo imyanda zikazibuka, zidakora zikongera zigakora neza. By'umwihariko ifite ubushobozi bwo gukuraho ubugumba, menopause, épuisement ikavaho. Iyi OVARY CARE capsule ifite ubushobozi by'umwihariko bwo gukomeza intangangore zikamera neza. Iyi OVARY CARE capsule by'umwihariko ikuraho umujagararo wo mu mubiri, bimake igabanya stress. Iyi OVARY CARE capsule ikuraho kwa kundi abagore bageze mu zabukuru bari kugenda bacura, bagira icyuya gicunshumuka cyangwa se ubushyuhe butandukanye budasanzwe, nabwo butera ikibazo, butera umujagararo, butera stress. Iyi ngiyi igenda ikabyerimina, ikabivanaho. Iyi OVARY CARE capsule itunganya inzira z'imirerantanga ku bagore n'abakobwa. Inzira z'imirerantanga ku bagore n'abakobwa igakora neza, bityo umugore akagenda ifite ikize nta mankanyara afite, atazi ko ari ingumba. Ndabwira abadamu bamaze iminsi bafite icyo kibazo, twabazana igisubizo cyabyo. Nimuze muri KUNDUBUZIMA Health Care tubahe OVARY CARE capsule ijye kwerimina, ijye kurizudra icyo kibazo mufite, mugire ubuzima bwiza. Ni solution ku bagore n'abakobwa, yingira rezudra ibivanaho. OVARY CARE capsule ni nziza cyane, ikuraho ubwigunge. Wa mudamu ufite depression yuko uri ingumba, ntabwo uri ingumba, muganga nimba yarakonfirmye ko imisemburo ari mizima, ngwino tuguhe iyi OVARY CARE capsule igufashe ugire ubuzima bwiza. Ihutire kujya kwa muganga ufite ububasha, agukorere ikizamini, niyo yaguha imiti ukayinywa, ariko wibuke ko n'inyunganira mirire nazo zifasha. Hari nka vitamine B complex, vitamine C, vitamine K, vitamine E. Uwa kenshi na kenshi umudamu buraza vitamine E mubiri wiwe afite ikibazo gikomeye cyane, kandi hari ibipimo ntarengwa utagomba kurenza. Wabijya munsi bikaba ari ikibazo, warenza overdose akaba ari ikibazo. Ariko hano muri KUNDUBUZIMA Health Care hari abatekinisiye bagufasha, ibintu bikagenda neza, ukagera ku buzima bwiza. Urayikeneye duhamagare kuri 078 56 86 682. Urayikeneye hamagara kuri 078 56 86 682. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube yacu ni KUNDUBUZIMA Health Care. Mujyeho musome website. Kuri Facebook ni KUNDUBUZIMA Health Care, Instagram,
TikTok mwaduhamagara turaderivaringa hanze muze tubafashe tubahe inyunganira mirire mugire ubuzima bwiza abagore n'abakobwa mwe kwigunga igisubizo cyaje murakoze. Ikigo Kundubuzima Health Care cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa, ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menye neza kwita ku buzima bwawe ugana ikigo Kundubuzima Health Care. Dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV muri etage ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo #kundubuzima_rwa. Mu kigo Kundubuzima Health Care, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu.